Narua kirima mburaja madaraka kaunti-ini ya Embu kieni kia umao kimera kia muguka nikionekete kwarirwa bo kadha atongeria bagikira wira nebo gugitetera na gugikaria bakiare baugite batikira mutongeria kinya uri kwa inga kimera kana kimera kira kionthe gitikiri twirungurwa katiba ya Kenya naraborotete na kumeneria magavana barabonekete kwendekithia kuingo wa kimera kaunti-ini ciao kagiteno kau senator wa kaunti wa Alexander Munyumundigi augite nibetite koti bakienda kuri wakumanya na athara iria abiashara na arimi betire ndira kaunti ya Mombasa na Kilifi kirarigirite muguka gutonya nterego akiuga nibabatere kuri waugite ontubo nibo aretete athara inene muno kinya kiri thirikari ni ontugoti ni bure yagwa ritamwaniki gatumenyithia nkurukia Atongoria ngurani thiini wa kaunti ya Embu nimeyumiritie gutetera biashara ya muguka thiini wa kaunti ya Embu makirutaga mavitia gavana a Mombasa, Kilifi na Taita Taveta ni undu wa kuvinga wendia wa mwera uyu thiini wa kaunti ciao. Guku atongoria a kaunti ya Embu makiugaga ni magukorwa magitumira njira wa cionthe gutigirira avuri biashara akuma kaunti ya Embu ni mathi na mbere na biashara eno yao gutari mundu ukumathinia. Mareti miario ino thiini wa mambura ma madaraka ndi mwena wa kivaro kia Omau thiini wa gicigo mbunge kia Mberi Etherero. Na aramisi boku gaitha tukirao ko tugakorwo twina mucemanio witetwo ni minister wa agriculture na etete magavana onthe a Coast Province na etangavana wa Embu wa Tharaka Nithi wa Meru na wa Kirinyaga tukariririe ugoro wa mira na muguka. Muguka inaleta 22 billion hapa. Kahawa inaleta 3 billion. Majani bilioni 5. Na hiyo ndio cash crop yetu ile tunapigania. Kwa sababu yale matatizo mengine imetokea kule Mombasa, tumeitisha report kutoka kwa wale watu wetu wanafanya biashara kule Mombasa. Watupatie turudi kotini tena Monday. Na varia mathiete na mbere kuruta mavitia gavana aya a kaunti cia Gicwari ni undu wa gukorwa maravurana na muguka no atete ndawa iria cienge cia kurevia iria iratumika na njira nene mwena uyu na kuthukia aria maraitumira guku makigwatagia mumera uyu wa muguka. Madhara hayo inapatikana pale Mombasa kwa sababu munatumia madawa ya kulevya. Fight for the root cause of what is ailing the young people of Mombasa. But you cannot fight it because that is where you are making money from. That is where you are getting your campaign money from. And now, kizingizio yako ati ni muguka. Auambie gavana wa Mombasa, muguka tunauza apende asipende. Tutauza apende asipende. Na mwanzo apigane na dawa za kulevya za kokaini na zile zingine katika sehemu yake. Mwenari wingi senator wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mundigi akiugaga kaunti ino iria ciekirite mukana uyu ciagirirwo kuriva arimi na vuri biashara aya a muguka athara iria mathiire mithenya iyo matavura biashara. Tukuga ati twegwirwa agatwika twavota cira ria tugacira akariva mbeca icio nthe cianangikite tonwikite mavitia matagirite na ndeno watho kumbani muraka na muguka wendu thiini wa kaunti ya Mombasa ndeno authority icio thiini wa kavinda gaka igoti nirirugamitie itua ria gavana aya a Mombasa, Kilifi na Taita Taveta gwa kavinda guku biashara ino igicokagiriria no ati avuri biashara aya magikayaga ni undu wa mbia nyingi iria maretua niguo gwetikirwa kuruta biashara ino yao thiini wa kaunti icio. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.